UMP Rajya Sabha Dr. Wanwei Roy Kharlukhi hakasau teri kelalingkon ulabu maunong rim na kebenta bantai penhe yaka community hall jong kador barsnong mentong jowai. Hakne kejing bu maunong rim la senran ya UMP da UMLA ke jowai ma wailat miki shilla UMDC katany ma lakon dkar ha kejing don lang UBDO ka thatlas ken blok u Dr. H Nyang udoloi ka elaka jowai ma pura mon kenjing kinong yalam bat nong kit kam shnong kumju kinong shong shnong ha kejing lang kabala long hapo ka community hall. Haba penyat ya kejing lang uahe shnong mentong malam perang pok ketai ulaya tu. Baya ka community hall la tena du usnam khat khandai spa khandai pulai lingba kejing rap UMLA barim Profesor RC lalu Henry Namar balanang roy kinong shong shnong kumta kedor bar shnong kala perkhat bantai penhe no yaka. Ulaya tu baya kejing tai penhe lambang ha kejing lut ka bashiklor khandai pulak tengka bat kumbalong menta ka pisa na kebentaban sedang ya kejing te ne phase 1 kalong arpulai lak tengka lingba kejing senyang UMP bat MLA marshipo lak tengka kumju UMDC ka thanshi lak tengka ringkat ka to kat ne ka pisa shnong. Wailat miki shilla ha kejing kran open pau kejing sokhya namar ka shnong mentong ka don ya kejing ka bahakmat na kejing longjing man ka jaka khamtam ha ka ayom liur bat yaro ru ya kejing trilang kinong yalam shnong barim bat ba menta ba wat ha pedang kejing lala ban penlong ya kane ka jaka kumba ka long menta. Haba kuntui kinong shong shnong ban kiar na kejing sngo politik namar ka wanra ka jing ya jingai hapo shnong po thau wailat miki shilla ulaong kani kadai ke ying pat ba don kam ke jia trilang na baro na kebenta ban sandur ya ka sensyar khadar bat ban perkhat kumno ban kentiu ya ka roy kapar hapo ka shnong ka thau bat ka imlang salang bat ha kejuk kapor ula kuntu ban wanra ka jing khut jing suba hapo ka shnong jowai. Habai dei ke jing tai penhe ya ka community hall UMLA ula kuntu ya kinong yalam shnong ban omdu jing kermen Henry ban sedang ya ke jing tai kat baki kotbor bat na kaliang jong uru ula kular ban thau kilat klinti ban penyo skim haswa ban lot ka arpulai lak tengka. Dr. Wanwei Roy Kharlukhi kum ubriu ubalakha bat he san ha jowai bat yoru ka jing kershan jong ki pat ba ka rilum jantia hadu ba ula poi ha kene ka kerdan ula ong ba ka jing senyang syakidor barshnong ka rilum jantia ka dei ka kamram jong u ban siu kliang ki pat ba bat lada umla ban the ki jingaram usngo ba udei ubriu ba khlem rain tam ha kene ka slakhndo. Ula ong baha ka bakut ka pali jong u kum UMP ka jingkwa jong u ka long bo un ai bha ai benta mar khndiat syabaro kishnong ka jowai. Kiwede ki bala ajing kren ki long uma lalu ubede chairman secretary bat advisor barim ka bentong ka jingroi pediang na ka music committee MSYAC bat ya ka jingelang lapan wai da ki kentin khublei na udi lathong secretary dorbar shnong mentong bat ka jingpli ya umau nong rim da ukong san. Kenmo ya kijing job ko he ke jai dia yakin nyau ke MLA hak parti ko ngakemo nei tawang melinyo hay poro MLA ke parti ko man hi kam regional party hi national NCP hay di por ne ba emi katu kan ni doni state kawan ngakemo ba tukat kan ni hot emi nei ni jai dia henry hak election arjar le apau nyau ja kinong kershan igri jantia arjar pra yo UMLA arjar khat pra yo MLA yong i nei ni juai nai pi arjar pra da terwai nga ulai ka MP yong kerja sabha hai ti por nai kre lang nang im leader yong i sri PA sangma nga syam sorong chim ne pha ile du UMLA juai rem mer jok ma wai la ngas nyau telur chim ne bah kini ke chnong ko nga he ke chnong ko kam ong pi de khai nga kan mo hai jing ong tendiu ma bekem hai thau ha islam kha ga bai te do ke chnong tri ke nga kini do ke chnong tri ke nga wang ai pi ma hau e ki skim yo nga chnong juai ngas nyau to ke kamram ke yo nga ngapoi kat kini kerdan tok kejing kerjan yong pi ledengam i kini kechnong ke nga to klem srom tam buru i maslai kini kenda nga kini to kejing yarap i kechnong ke thau nga kat wo ye kamong pi hai jing yo wo khiat san klur bro ke stit
perchanga wo kat lo ye wo yo chwa put katam yonga wo yo ono senyang khajak hawaro ki penta yong chnong juai nei pha ile sechisian kamu ongoi pi nga chimo ini kerdan ku nga yo ne ku burong ke ipinga to kor kyo nga ha kwa usuk liang ma mie usuk liang itu kata madai ye madai em ko bor kamu ong u he chnong tu siklor khinde phau ong nanga kata woro tan rei em tu san klor dan ye nga hejo ipor khnai pi ngajo iklam chief minister nachwa kani ka chief minister scheme to dusan klur ong yo chief minister penhe ga kani chief minister scheme ngap thanon san spa klur nei bhai le hadin no mano mp de yo online kleng ki chnong ki thau ijo ini kidut iwa ki chnong ki thau mye ki chna tang kita ke dorbar hall yoki mye ki chna skur hanrei punku ki kan nya phausan klur dang ong si abinga ong oi le bo mi nya phausan ong harlu ki le bo san spa klur dok kulam ki bro ong oi ni kintin madanga chi ja klur le bo ya nei bhai le ngam kre ayo snyao o kre enu tai pai ba ye o kulam hejing im de le bi bha le cha kulam le bi si le cha kulam le bi bha le cha em ro le bi si le dang em ro te da ke jing bru hanrei le dong bi kre hok ne beta pai ba kulam nang kulam phe uplai o yun o do bi te ka reward ko to u yo tengah dapat disau komen ko wa ho kong state ku phone ngaแต่em hay ti mut wa kam te mar ong ko kong to ong ta ti ok ye no chpau la tu kam ong pi nu mo de yo de hanga ni bor chong ke to klur de wo bun le ai ka wo ye ni ye handai por chang ta gi jing yo ge nga gi la ni ti yo nga dang ni kelab ma dun tu bon ki hall ki wo yarap kam tu em ki adopted village yo nga chemo dang kali yang malu ong em architect mo ini nga chemo ko wi ke chnong hai tai ha mo kan ro ar paula architect to tu uman video to architect ar paula yo ni ko hol ko he ba tang to kam ni tu mo ta bila tu prefab ni tai dang kali ye te yo ma to ong ma kam man kan ni tu me nga yo kam ong pi ko perthai ko kan ni la yo rei le dam yo ando buru yang pi ni tu op chimu architect le tengah temu dulu gitu tengah tu kita dari kampung jemut pi tengah ong sechisin yang tenar ko em lang tru pi nga ten ni lang kelio ma ko hai ni ha ini yung hai ni to yung persan pu yu he yo pa yo dang klan sampun wam jo sa keu ki hai ni tengah kemu ni ke to ujo li tong nang di pora kena Trong comment mà nên yang cái council có vấn đề ya ini ithau i vấn đề yo in dia penman ya cái ni cái community hall but yo hi le jo ipor to ka chnong man thong to ko em ha ya cái jing e ko khmat nei jing man jing long yang ka thau ka phau hi ni ngao khanai phi lange jo klam ni kan tin to ko nga hai por liur to wud man da jor slap to ngai man se na ni bai to the yui cái condition yong cái cái thao kham tam ni cái nit kam ya ung sorok wo lai wa yui cái stretch to bo bha ko jing ma nei bha yui ya ka jing hap yong cái landslide bat kam te ter te jing to wo tiu sorok nei ki la langer de jo ya klamo wa ka piludi bat kham tam kam de ti bigat tu to skat tu kat ni de de bi yong tiu bypass na do na kre ter chi wo man he ti ha wo mi he ti tri ke te uni man de ukat tu kam national highway bo de yu man kam internal road don hi te de ya klamo wa ki wa to wa chwa u hand over ka national highway chaka state ya one national highway usoro te jo egi ya ka one time maintenance ya usoro
Kedepan le yaki engineer ki wa chwa mandat handover ki to daw ki te one time maintenance to upha ki ya u tholat u pen heu bat kam jo le la to de kat we wala u tholat le ya scheme go kamon boy ye u wanra da kanika kenro o man kanika cc ke kenro mo ni concrete e cement to tang de niki rr wall le retaining wall le ne ba yo ba ikatu man da jor slap daw hap tim step man gubi te da pai le ha te proposal to kat we wala man de ni one time maintenance to u at langi ka te ka benta te kamu da snyau ni kam ong ipi to ka thau man go ka tom ba hai ki won ki benta le te snyau komen bathan wa hat wat podi ting jing e le ki wa he ki yong pi de ye ki upen man upen long ye kan ka thau kam da man gon ni do si da do ni si te mo mulingi ya ka wan ka ni to ka dak yong ka jing ye teli yong ka jing ye kre lang yong ki warim hadot ne ka sni ban ham tam kam go chnong ka thap bat mho do mun sin ngadang ong yo ha chnong ti por la da pat i ka ni ka chiklur khndi phau lak la da yang i ong hadu wo em ni ka poisa hak ti yo kre ne ka te gom ja da le le tre te daw la kam kat wa man le hab ba yu sudah kamu ong sket it le sur we have to take the leap of faith and put our fear aside and believe in God. Te next kemo kamu da neliang yang you had da chimbi ni ka senjang na ngayo iwadang saan ublai da pun yu ibuti. Te Henry kiki ko neliang yang ngan kwa wo jeng ka. Kan mo to kan ni ka yung yong lang. Ka yung yong pi. Kawa mester man gawi to pi wo kan ka. Tenai te daw em kam i ya kejing ye krela kejing ye teli bon sin ngas nyau si yo em di chnong kiwa mo ngie muli ya chibon kita ki kijing sniao mo kamu ngi ye man kejing sniao ha politics kejing ye to ye dei ha ka te ka chimet ke yong i kejing ye to yong ga yung ga set tenai te daw bon wan ra ko ya kejing ye jengai hapo ko chnong ka thau jan nga kam wi pi kamu ambil i yong pi nga hawa poyo hai wani benta nga du de election to nga election de kut nga du de election to ka kamram go yong nga du thia kamon ka tu li tho ya ka scheme la ne ya ka roi ka par development nei benta yong i khon yong ko constituency yong nga ki khon ki constituency to kita ki khat so hajar bot ki thap bot ina handai ki khon yong ko constituency yong nga kita ki so phao hajar waro ki em hapo constituency yong tengah unity api da wen pida ju ko men si wan chakmat wi kre lang nei benta wo kuntu kun rong ni ya ka chnong ka thao ya ka constituency yong i chirup de wi kre lang bat api la le kamawan isnan thme ton yu thok la i wi kre lang nei ba snyau si u yo kamaman katte ula da unyi klen yong sor chuai yong i da da lai tang nei ni na wa da yo nei te yo snyau si u yo i chep i taroi i haru kom i wi no mo i ka jing ka li man ga yu no han rei ka jing ka juba to man ga nga phi nei te da ma api lo yo waro usnya ba ka mo mi usnem thme ton ye kre lang nei ben ta wo pan mani ya ka chnong man thong ya ka chnong jwai i waro ko wi chnong ko khoj ko chinger ko khoj ko suba ko wa ki bru yo pai na ba yo shoki yo ya ka te ka jing ye kre lang ge wi tenai liang yong nga kamu da snya pin ni ho da penyo ya ka scheme de ko wok order de yo kam chpau lang da ong yo he chnong le phi ka kam nang lai chmat nga le na liang yong nga dang tho chu on ko won ka scheme le ni ka fund le ni na ka department kam te ter nga lo dang yai thu lang yo ye kre manus nem yo lu ti kat u lut ka te ka phau le lak ko da md ti boy kat chwai te por de yo yang yu thu wan nei tu nei ni wan na ki scheme le yo nang yai continue ka kre nei ba sia thu pi chiklur khndi phau lak ka ni ka chuk ko kan nim to suk ka mo wat de ki chnong nga wat mukla yo nga la ka te no khanai phi no ro san tli ki chnong ko em bo mukla bo em go wit le ka chnong ko em ye ka community hall ko biang dang itu hi community hall warin ya ki la kan jo i san lak phau lak kam te bai ya stangi ta kat de ka chnong wa i je ko man ka chnong ko he ko de em yo
katu nong mi khmat katu khat ru khat nyau snem kamu minister katele dan hakini ke snem arajar arhawa yo ki wai la community hall ki ki tani te daw hai jo ipor lo pi lo phu mp ke men sen nyai cha bat yo lu ti kam ba ya ipor yo yo ga open det ye ni ga yum bat ke jing kwa ga yong ngar ngam to kwa du kat wan bu monong rim me ma ya sa ba than ma to de than hat kwa ha do wai le ngai wo wai to wi la ti gi ke andre kam on men ne ke te to yo lu ti de jing kre lang bat yo lu ti phi lo bu pi nga ke jing do wai